III. Lagaw-lagaw sa tindahan, pangita kang kapalaran. Nagbahilat nga parahan kang pasahero nga pislian. Suray sa initan, suray sa uran. Kuy naman o di malas, kung aga pa sa bulsita. DJ Vic Donoso III on the mix. Listening to the mix of a certified Panay Mix DJ, DJ Vic Donoso III.